Man, as they see me so, a professional painter. I used to also every day. I used to pack my money. I have a 3 kiosks. I have a master. Then what thing happened to me? I don't know. As they see my life, I don't know what I could do for my life again. I wake up, I don't see anything again for my life. Senior man, I didn't need help. I don't know who will help me in this life. They treating out for here for now. Brother man, finish. Yeah, and kujifanya. Yeah, adukudunya. Jamaa ya po video ya. Kuno. Miaka jole circle. VIP per magba. We are going number VIP per station. Per magba tu. Job. Na kosiri amano. Ko abaza gatongoji. Ko ejoje afia kata afia epeko Nigeria to que vaga na fia va na chao podon kafra Nigeria to 90% ou la fia e Ghana to 10% ya ou la fia afia ni peke o na mbegna o na fopala me enyama vaina za olo chuga va torreo a roupa fundação pata wo kramo mocho da kalamo afia a chanfo do kono aso a kiyo se kata afia ene kiyo si ko amagama gampo tolama soja so tolama police so tolama o na onyeba amare la fia won begna yo report in the police so do tola enyama ina serako la bana but then no e obi mistake na bani sana pesa o ga on afina elefu easy crown amumutina he hovachu ande Ghana crown jinga kan akala fia consider the calo you wanna 180 cities alo 1.8 la hofachuta eni akra jinda kakra anagara kramu tino dio tanya mi akala eji na fia ko in fact amofia emo kwa mboto ekefia mochi ejome ofia ko poliso fair service to amudo fofuma awubaino ekwa de la crama dio enyemia arukudunya kunyifanya ka jobe coming from circle again Accra. Oh, fair service to ho jababa police ho jababa you va afima uno musiano control e soja ka pe konya ame okodumi soja wa ha ye pete pema e kiosk afima kwa mo kisi koko jona na makwa amara of business wa amara lo kunyifa amara of business wa nkata scrap dealers wa over one single form uno nkaka na form alebe ono majira ko gata on makata moji yakano kata kula fima alo adamo ko fia amara pack ega lefe ke cover ko kata wo upo phone upo fridge ugada lusa kata ko gao pa wo you get a fian patwa javaya ono ko blanino o ne ya pa enye mu won ko ya papa
ale o blanta abanye yemenya ka ko ko police ho a ko phone on the camera to ale no ko jota vamos amaro kafra bupo nodo wachia mama afima kata potoko afima kata san gbọ́tọ̀ la fi ya kíọ̀sì la fi ya 1,000 kíọ̀sì la fi ya 1,000 kíọ̀sì 1,000 ya mẹ́rin kánú kàmá san kánú tàwọn san kánú gbọ́dọ̀ hàn àmọ́ sí ní when according to ẹ̀yẹ akẹ́yẹ bẹ̀bí à lóyún bẹ́ẹ̀ dẹ̀ mọ́ ẹ̀ inú fọ́ọ̀kẹ́ kẹ́kẹ́ mọ́ nyẹ́ nu view. Kumi akwa ko fire service to mo o jaga no wache jo haya ka ga so ha no amna o chinku amu no ni o bi akon te peta ni on te pon ke ame ko gero a oni ana no se amna fa under control ha we akama wo onkuna na ha high tension na afima komela afima na okola akejo bi afima keke ajumati get high tension abo we juro ti get high tension ama the whole Ghana ko get outside Ghana amasia afia keke akama wo konku wa elolo high tension now ajumati get them afima na okola industry so mano komela homo afima industries kanga kata ajumati get them ka fia ka Nigeria shawo tola ni te fia ka fia afima kata kan amo for business store so ho afima Luciano foi Galfonso Luciano kanga enya arakudunya nubraninya yakaha ekatala mausi according to lamukukuma munya alakatu ye enjoy kafiti bi afino amara fa vodada yo Juanto gera fimo amarka mutinya oblomo alama de musija alonugbo ye onwobre ko jo akodarani no bia fimo amarka monyo ta mi akwa soja ma ela monya akama mesiam especially ame over value alors que je fion ou le pont le nyano bloma ma vivine ta low control alors me dit am get there then afia camion am ofia tell me some control ta fima ame que jilo aussi ou la fima police or fire service store clame ko pero ou la fima ana me kwa moto crown amoso ne fama gbe crown ti am to like no camera la ama kupima ama de mo ko ina ejo fia mo more than 10 ama kata jo fia to afia o ta high tension na ni ala fia ejo meti kerem enye nkumu pa